ሰላም ከመይ ትኾኑ ከመይ ትውዕሉ ኣታ ሕጂ ከዓ መፂና ሓበሻ ኤዱኬሽን ያ ከምቲ ልሙድ ከዓ ሓበሻ ኤዱኬሽን መፂኩም ኣሎ ኣሕዋት ሕፅር ዝበለት ኢና ክንገብራ እዚኣ ማይ ጌድነስ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣብ መዓልታት ክገብር የላ ዝኾነ ሓድሽ ናይ ብኢንተለጀንስ ናይ እስራኤልስ ወፂኡ ኣሎ ወል እዚ ክንብል ከለና ኩሉ ሻዕ እንታይ እዩ ሓበሻ ኤዱኬሽን ከነምፅእ ከለና ኣሕዋት ላይክ ኣትሊስት ኩነታት እንታይ ይመስል ክንሪኦን ክንጥንቀቐሉን ስለ ዘለና ጥራሕ እዩ እዚ ይኸውን ዳ ይኸውን ዝብል ሕቶ ሜይቢ ተን ዜና ዝምፅኦ ዘለዋ ክኸውን ባህልቲአን ዘይክኸውን ከዓ ይኽእል ማለት እዩ ነውስ ጋድ ነውስ ማለት እዩ ኣምላኽ ፈልጥ ሶ ናብቲ ሶርስና ክንመፅእ ኩሉ ሻዕ ንሕና ዩዥዋሊ ዜና ይኮንና ንህብ ኣሕዋት እንታይ ደኣ ምስቲ ቁጠባ ዝተኣሰር ክሳብ ዝኾነ ኢና ነቕርቦ ካልእ ኣይኮነን እምበር እቶም ብዛዕባ ፖለቲካ ተንተንቲ ክትንትንዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ሶ let's start with the source ናይ CNN ዘምፅዋ መጀመርያ ክንጅምር እሞ ካብኡ ንእሽተይ ኣለና ንቅፅል ማለት እዩ Returning now to the Middle East, CNN analyst and Axios reporter Barak Ravid is now reporting that Iran has indeed decided to directly attack Israel. And though it's not clear when that might happen or what form it would take, the attack could come, he reports, as soon as in the next few days. With a yeah, تحضر تبلت هذه ريبورت حوات إيران قبل على إسرائيل متقعت تقبر مخانا انت عانت متقعت خم تقبر بزح فلوت أيقونن جنازيو تريقول لهم دخول شباب and سبعة من قصاص مالتيو few days يزي بتزلو few days كنقول كلنا at least كابلت 10 تخلتي سقاب علت 10 حمشة زلو كاب مالتي so قدم حمص متقعتي كجبرالني يزبلتي مدبناتا so نسمع يوم أوروب نيشتين هيد This now CNN military analyst, retired Lieutenant General Mark Hertling, and former State Department Middle East negotiator Aaron David Miller. General, starting with you, what do you expect from Iran as compared to the drone and multi-missile attacks of 300 rockets and missiles that were directed towards Israel back in April from Iran, directly from Iranian territory? Do you expect something similar or something different? So እንታይሊ ዝሓቶ ዘሎ ነዚ ኣብ ኣፕሪል ኣወር 4 ክሳብ 300 ይኸውን ድሮንስ ተሰዲዱ ኩሉ እቲ ድሮን ከምዚ ኩልና ንፈልጦ ኢና ኩሉ መኺኑ እዩ ማለት እዩ thanks to እስራኤላውያን and plus ናይ ኣሜሪካን ማለት እዩ and then ፍራንሳ UK ኩለን እዚአን ተሓቢረና መኺኑ ነው so ከምኡ ድዩ ክመፅእ ዋላስ ካብኡ ዝገረደ እዩ like few days ኣሕዋት ክሳብ ሓሙስ ዘሎ እዩ እቲ ኢንተለጀንስ ትመፅናዕ ዝገብሮ ዘሎ ለስ እንታይ ክብል ጀነራል ክንሰምዕ ኢና You know, Wolf, you can't really say. It could be a spectrum along that line. Anything from a massive attack, not only from Iran, but also in coordination with Hezbollah and with other forces in the area, the PMF forces in Syria and Iraq, as well as the Houthis in Yemen. So, ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኩሎም ትሪእዎም ዘለኹም ሄዝቦላ ማለት ሊባኖን ጋዛ ሃማስ ሶርያ ኢራቅ ስሞል ሚሊታት and then Yemen Houthis ka Yemen ካብዚኦም ኩለን መጥቃዕቲ ክመጽእ ይኽእል እዩ in addition ነዚአን ተወሰኽቲ ኣሕዋት እንታይ እዩ ራሽያ ንባዕላ እውን ready and then maybe በዓል ቻይና እውን ready so እንድሕራ በዓል ራሽያ በዓል ቻይና በፂሑ ከዓ you know ናብቲ ናይ ሳልሳይ ኩነት ዓለም ገፁ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ so እቲ እንታይ ዝብል ዘሎ ጀነራል እዚ ከምቲ ዝሓለፈ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ክንሪኦ ንኽእል ክሳብ ሓሙስ ግን ካብኡ ክገድድ ይኽእል እዩ very danger ማለት እዩ let's listen ንእሽተይ ናይ CNN Or could we see just a kinetic strike that's precision and surgical in nature to show Israel and for Iran to show their own population that they are doing something about what struck in Tehran. So it could be anywhere between those two extremes. But I think they have to do something just to appease their own population, but also to show Israel that they are ready to confront them. But anything that it's okay. كيدكم up to CNN أتيهم تريقوا تخونهم حوات نحرجهم بحثيرو it's very dangerous تي أمازاتهم
نريئن زلنا زم كلنا نريد زلوا مالتي حزب الله لبنان إن غزة حماس إن سوريا العراق يمن روسيا صعيبون بعد تشاينا خسقوا مخيليو سو انتاي خمس نزخل اتي صعبين حماق كون يخيليو والعراق سوري اسرائيل نزخلو ختدالو تخلو نزبل حتو maybe yes maybe not انتاي يقبروا له ناي USA defensive مكلخال ناي امريكا لما عنتي دويلهم لما يقول that bum 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 where we go how did I have that yeah let me see this X first كله أبي ناي تويتر سوت له إيران أتاك تقبرني إسرائيل مهانا كساب حمص زلو معالتي زي كل تريقو زلو محوات just all the reports see let me take this down okay yeah I got this alright there was a call telephone ملوات نيرو كاب ناي USA Secretary Defensive مالت لويال جاي ناب ناي Ministry of ناي إسرائيل تلفون تدويلو لما عنتي مالتي مخنياتو إسرائيل إيران كتقع سلة بتزلا إذا عينت أصوارات USS جورجيا SGN 720 إذا عينتو توسخي أصوار مثال زحازة سريرهم لما عنت مالتي إذا كله خير نيرو قدم هجتري وإذا اللهم تخلص أصوارات دي USS أبراهام لينكن زبل خير نيرو أن كلون أصوارات خير له مالتي دايز مثل أصوار زي وربنا وخريكم this is very dangerous بتعمي أزيو حماق زخونة كاب USS خير نبتي أصوارات very dangerous you can إحوات جوجل غيركم مزيون كترغبوت خلوهم it's very yeah this is that looks like in addition is this أصوارات زي إذا خير زلوا استريو زلهم زي عينة مسائلات إذا خير زلوا كابي اسم مالتي so for sure أبزي كساب حمص زلوا معالتي ناي جدا إيران قبل على إسرائيل ما تقعد تقبر مخانا تصنع له تم intelligence تصنع ماله تم like you know I don't know خابي إمجر رخي ممت source زي عينة أصوار لما عند خير وعلو خابي اسم مالتي so that's all انتاي توسخي نحر overall كتي نقول ختم بوري لكم احوات لما يجي source كل شيء I like sources مالت صغير كا زي كوني كابا إيمات ينزل بحطه look this okay أبز ختم بوت لكم if you want it yeah أنا the times of Israel دبل now Israel said now believe Iran plans to attack in the next few days قدم حامس سولو by the way قدم حامس على 10 حامس تناي ناي غازا تتحيزهم زلو سبات دبلوماسي سديدهم من عرقي نفطر كالي هجي انت ايزب زلو زي عنقفات نعون مفتاريو زبل አጋባቢን ዘሎ ሰውነት ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ዝብል ንዑ እንቅፋት ንምፍጣርዩ እዩ ዝብል so also what happened እንታይ እዩ ኩሉ ሻዕ ትሕቲ ኣምላኽ ዘይከኣለ የለን እዚ ናይ ካብ ናይ ማሪ ናይ እስ ዝኸይድ ዘሎ ትሪኦ ዘለኹም ዩኤስ ጆርጂያ ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ኣዲሽናል ፅዋራት እዩ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ራሻ ብወገና ትሰድድ ኣላ ኣሜሪካ ትሰድድ ኣላ በዓል ቻይና ገና ስቲል ኣይሰድዳን ግን ስቲል ይዛረባ ከም ዘለዋ እየን ማለት እዩ so this is how technically እዚኦም ንህለኩም ተም ኢንተለጀንስ ናይ እዚኦም ንህለኩም ኒው እስራኤላን ኢንተለጀንስ ናይ እስራኤል ክኢላታት ወይ ከዓ ፈላጣት እዮም suggest that ኢራን ትዳሎ ከም ዘላ ኣብ ልዕሊ እስራኤል within days ካ ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 15 ምዃኑ እዩ ማለት እዩ so እዚ ኩሉ እንድሕር if you guys want to read it go ahead and then كتنبوت خلهم so let's see what happened to be inside in the herzi خفت كيلو ويكن زي اللي حتى ضوت زيلو it's going to be very dangerous مالتي that's all and سأني راتني لما عند حبريتا at least ببزلنا أملاح حلونا
ولا حنت زبحال أيكونن yeah, let's see, maybe بحماق خيري خيلي it's very danger هذه سجيو هنياتو big زخونة زواري زخيز الخبي أسي زعانة زوارات زيك نحري خير اللي خبي أسي what could happen ريخمنهم يمن بعلا حزب الله لبينا مالتي إن كل نزياتن كتبقي سند مالتي anyway yeah thank you إذا قلت سلسة معلتي حلف كأصلت نقبر كلنا خمس حلفة مالتي هنا وس أملا خال المعلوم صلت نقبر بوجنا صلت نقبر مالتي thank you guys all right